Kutin Kazarina. Noé chinazatij paypuk familia, yaku huillu wasa, wampuk wasimanta roshishkapimi sakirirkanchik. Dios mi mandarka Noeta paypuk wawakunata, chinazatij paykunapaq warmikunata, achka wawakunayuq tukushpa, mirarishpa kay pachapika hundarichik. Génesis 9:1. Kutin kaytaka, paktachitami kallarirkakuna. Chaymi kay mundo kay pachapika, hintikunaka achkata mirarita kallarirkakuna. Kutin chaymi, kunanpaq parlashkamanka pushan. Kaymi shuk asachikan parlashka. Génesis 11 pimi tarinchik kay parlashkataka. Riqsinchikmi Torre de Babel nishpa. Génesis 11 1 manta 9 kama rikushun. Babel shuti hatun torreta rurashkamanta. Tukuy kay pachata kayta chayta manari rishpaka, tukuykunami shuk rimayllata rimashpa kawsaqkuna karka. Paykunaka inti llukshin ladumanta rishpaka, Sinar llaqtapi tiyaq pampaman chayashpaka, chaypimi kawsanata kallarirkakuna. Chaypi kawsakushpami kay shuk chay shuk hakuchik, ladrilluta rurashpa ninapi kusasunchik ninakurkakuna. Chasnami paykunaka, rumikunapaq randika ladrilluta, lluchkapaq randika breata charikuna karka. Chasna charishpami paykunaka, kashnapish nirkakuna. Kunanka shuk shinalla tandanakushpa hakuchik, shuk hatun pueblotapish, hawapachaman chayaqta shuk hatun torretapish rurasunchik. Chasna rurashpami, tukuy kay pachapi kaypi chaypi kawsanapaq randika, kayllapitak tukuykuna, alli riqsishka kawsashun nirkakunami. Paykuna chasna rurakuqpimi, mandak Dioska hawapachamanta, chay hatun torretapish, hatun pueblotapish rikungapaq uryamurka. Chayta rikushpami mandak Dioska kashna nirka. Paykunaka, shuk rimayllapi rimaqkuna kashpami, tandanakushpa, kashna runata kallarirkakuna. Chaymanta paykuna chasna rurakuntaka, ima mana harkay tukungachu. Chasna kashkamanta, paykunapaq rimaytaka, chikanta rurasun. Chasna ruraqpimi, kay shuk chay shuk imata rimakushkata mana yachay tukungakuna nirkami. Chaymantami mandak Dioska, paykunataka tukuy kay pachata kayta chayta kacharka. Chaymantami paykunaka, hatun pueblota rurakushkatapish, sakishpa chikanyarkakuna. Mandak Dioska chay punllapimi, tukuy kay pachapi kawsaqkunapaq rimaytaka, chikanta rurashpa, kayta chayta kacharka. Chaymantami chay pueblotaka, Babelta shutichirkakuna. Kallaripaq tukuri, chinallatik trabajopish. Allimi kan, kay kallari semanatami, ñukanchik Diospaq shimi panqakunapi purinata tukuchishkanchik. Kay semanapika rimashkanchikmi, kallari parlashkakunata. Kaytaka rikunchikmi, Génesis capítulo 1 manta 11 kama. Shinakaqpipish kunanka ashata samarishun. Biblia hawa hintikuna, tawka yuykunata charishka hawa rimangapaq. Biblia hawami hintikunaka, musparinata yachankuna. Kay kama, chinallatik tukuy Génesis libro pika, parlashkakunata rikunchikmi, shinapish mana wasan shamunchu, mana tukuy horas, Biblia pi kallarishpa churashka shinachu. Yuringapaq, tukuy historiamanta yachaqkunami Job libroka, chunga pusaq puesto pi kashkataka mana krinkuna. Hasta wampish parlankunami, Job runamanta parlashkaka, yaku huillu punllakunamanta, asha punllakuna hipa paktashkata tukushkata. Masnatami kay parlokunawan katinchik, rikuchishunmi, kikinkuna astawan alli entenditukuchun, Diospaq shimi Bibliapi, tiyakuk librokunata entendingapaq. Job libroka parlanmi, shuk runa hatun llakikunata apashkata. Mana ñukanchik yuyaypaq llakikunata chimbapurashka apashkatami parlakun rimakun. Chasna kaqpipish payka, Diosta katirarkami. Manatik sakirirkachu, Diospi krinata, manatak sakirirkachu Diosmanta. Kay uyarikunapika, mana tiempo paktangachu shamuk semanakunapi, Job runapaq kawsaymanta parlashkapi, astawan yaykuringapaq. Chasna kaqpipish yachangimi, paypaq kawsay hawa ashata, chinallatak ima punllakunapi pay kawsashkata. Kay kallari semanapika, tawka hutkukunatami chimbapurashkanchik nitukunchik, hintikunapaq kawsay ñampika. Chasna kaqpipish ñashami rikungi, Génesis 12 munchayaqpika, shuk tiqñanta hapikshina kashkata, kay parlashkakunaka, shamuk semana kama. Kunan yuringapaq tapuy, kay kallari semanapi, Dios kishkachishka panqakunata purishpaka, ima yuyaytik kikinpaqqa wakichishka sakirin.